Legacy Christa Wimingly Shalom Sadale. As a devotion, Philippians 4, verse 4 to 9 hili itumna. Machung rom faisa se title na The Secret of Peace. The miedele. Itumna 4 and 5 ji first yung rom faisa se. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness, and I believe, ESV, let your reasonableness be evident to all. The Lord is near or at hand. Philippians C. Itumna laidiki itumna generally papatava kamatam ring a paladik ne the paptai mayon manechi. Her itumna mon lakin the laidiki likyang jitaran. Paul we uklungli sigafum malungkrum kalejilate in the kapasam bangre. Paul Mikumai malung ring haugla jikava. Philippi Church wilungli harmony makle. Atumilungli division clay. Divisive nature tendencies clay jubang ano kananda sifi. Kala ana plead kasane. Tailagan verse 5 hili kyang jitaran. Ana hili let your reasonableness be evident to all the hangda clay chili hangne. Idum na mga asong verse 2 to 4 chili kyang jitaran. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility considers others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Dana stress high. Kokasalo jini. Kula 3 with 16 jilila en KJV likyang jitaran. Let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Kala rui tumna yang dakle chapter last chapter hililani that plead kasakle therefore with 2 jili. I plead with Euodia and Syntyche, and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Dana plead kasane. Kala lastly 4 with 5 jili. Let your reasonableness be evident to all. Dana stress high. Hili reasonableness the gentleness the version kaigli hangda kle hiba khigla jigaba natumna strive sagi jiba fear ga saju wang just ga saju wang rivrawi migdali khamashung ji wang strive salu jik sane ka phaji phalo ji na khlatawi interest no we opinion no we mashun makhuyena assert salaga jena vaira the masalu jik sane kha rivrawi ning yang khung rivrana ning jang ji salu ji ni kala last leva an plead ka samang ningla. The Lord is at hand an hangda lebaiva an a warn gasane judgment liko masapa palo no we sa ngai jan masalo da an a warning kamini yang he katha context hili he katha with situation hili pon solution hi jingri highway apong hi an a quick rane azi tumna title sa khai the secret of peace ki ji tumna sub points are khani sub points are khani divide sali yang room phai sa se re mai thui the way of peace jingri highway apong je thigla ji yang room phai sa se 4 with 6 and 7g, itumna policy say. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, version kaikli supplication, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. The hangai dele. Jingri highway upon we principal re makeup kiji muk nam lu jini ka seha salu ji de lete hili seha salu the hang the supplication the hang the ye quickly this is the hangi hi hang le jigaba no we come shidang so na ugly no we personal sala kaya feelings ming no we uglungli tumtit kaya tuisai ko rubingji confide ka sa ka nana sak bai sa da commission so now le sak bai sa da never rally le sa da kan fai salo detail line hang patlu pour out salo ning dong la kain hesitation man le lakla rivraw ngali no ka housing for sai ko ja hang patlu da supplication salo da hang da le ni ya kulo with thanksgiving da hile hang ha le hile prominent sala khaya scholar William Barclay ni da ka men sa khai le thanksgiving he prayerly universal component aga sa phung re gijini hangda leba wi thumu se ha sa ga ji da
Chili majors matai la kind of shuga ka zangi jiba ning shi khami he sa phang lu ko ji ka hang ni le hili mi hangai ke le hili le stress hangai ning shi khami thanksgiving ge jeni itum ki ka sala kla sei jini mai itum nan ning shi hi arui rui itum mi mirin li shok ta kli wang la mi bai e kham matai la kind itum nan ning shi khami daran thui ga ya tam ji phaning hung ne yang itum na thui ga ya tam ji phaning hung da rally masot khami ni rally ning shi khami ne idum na ning shi khame dam likhi sakla jigwa idum na thui ga dam ji phani ungda for example idum as an individual as a society as a family idum na jan sa sariji idum more ga phung sa sai idum mang mu to dai sai idum cham sai khavri ra jishu christian na idum li shinau gi da na idum li intervene sa la idum mi rin ni na intervene sa la na idum li rescue sa mi la gi ju wangai ni idum az ta da ding da klei ni da Paningong the rally must sort communion. It will get yoga personal summit of valuation says it will rally to immediately on a divine our divine intervention. E hospital lipidalisa hospital bedling hardalisa. You shimku financially struggle kasatam jili. You ought kapa damli, you promotion kangawa damli. Oh, you get them with slavery run and John me, I the cliche. The psycho panung lovely rally in shikamini. Itum mirin to guide them lead to examine science. Itum gutonga ups and downs ng mastery. Kapaga mirin leading the shim some panglang exilum lace hamre. Kanga days a regju between itum we problem face kasaji. For example, itum marak liver itum machukai, hangshokai langabai. Katag zangi jiklese azu here ishishim crew, you mirin igata survive ka sagi jikle. Katadazu problem by breakthrough sashikle. Kada dazu obstacles by overcome sang shikla da itum machu kai le yang chot la kain kha madaga kaya khna ba itum az hidden garashung ai ko kala kada da rashung le nan na theni yang chena itum na rivali ning shikhmi tam saran thui ga hai dam ni rivani itum ni sami ga hai analishmi ga hai ana khang mi ga hai so mi ga hai sai ko rjip ning la se ha sam ma nda ili rivrana care khu mi ga hai sta Akamala care quimly she drug Jewy sikasang Jewy bungship jisamga pangaya. Shepshi duane hang say jigova. The God who took care of us in the past will take care of us in the future also. Jena Ningishan of Rivaliva say Gijine. Paul we mirindilla same book hilly Philippians 1 with 360 lit in the parker. We say Hagasa he perfect excellent example young. And here the Seasa and hang down and say Muramli. I thank my God every time I remember you. In all of prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Itumli rali valaga itum the ningishi kamistaran. Hikataw ning klum sitkasang jisang pangmiyang. Verse 7 jili. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Tahangi. As lockdown madam hili mithika outbam la shimanai re ramla ung rogai re or itum apane gishine itum we experiencing a thing rock serdele. I pray vishi company la ajon thangzang ashi we Akwa bajina 10% layoff saura da announce sai kale he within 2 weeks he carry out execute sak vai sara da khang ni chani pray we ni la hunu khaba da makhanang ni da mahang bai ni khanang ni ini la ka thana sa ka da nikle yang ka da survive sa ba nikle da khmu ki kha ini na sa sai ini na sa sa saran ini na da sa sai simple sala ga ni ini na rali ning shimi kyuwangle la rivra na otpam hila khamine ini na sa khwila maning ni de ning shimi kala company ubangla sa asami yang ning sheng so da company hina hian ga yang rami khai we through a company with trainer ini thika kang dai da enjoy la sa hai ni chumang rally ning shimi company li la ning shimi yang run otpam hi provide sami da ngaran za da glenge kala ini la sida da sa salui run na mya me kha otpam hila na protect samilo mukhui thing sab mi lo tala sa sai kha
ริบเราปังเลยหำสังเกนี่นะริบเราปังเลยหำสังเกอรุยละตั้มจิมไปรังยาช่วยหับตาขณีลีexecute ซาเรกิจเนี่ย lay off อรุยละมันกุปรันก็อินี่เนี่ยแต่เสียหาสามมันแล้วก็อินี่ลีนิ่งลุงขมุสักอาก็จะคิกเลอจิก็ว่าริบเราเนี่ย provide ซาขมิเนี่ยอดปั๊มฮีมังไงสารเลยละไม่หุ่นก็ว่าช่วย changes ช่วย experience ซาเรก็อันนั้น create ตั้มนี่ provide ซามีใครสัตว์มังอาชงละอพงอาพงร้านมิลิชิตเรพาขมายอพงอาก็เลยสาพงเร something ถ้าเดินเลยสาพงเรก็ช่วยสิกสังจีเลยเด้อจะได้เสียหาสาลก็อินี่ละนิ่งมุงปุงปาลุมนี่นิ่งตองก็ชับจีสัมบังยังใช่นะบริบาลนั้นอีทุ่มเนี่ยจริงดีให้สังมีเรื่องจีบไม่อีทุ่ม describe ลำสาเริ่มเลยอีทุ่ม appreciate ลำสาเริ่มเลยก็อีทุ่ม experience สักเปรย์ก็จีห่างไงใช่นะ second pointly that's the discipline of peace ก็จียังรู้ไหมสักสิ่งhe in a 8 and 9 pamige finally brothers whatever is true whatever is noble whatever is right whatever is pure whatever is lovely whatever is admirable if anything is excellent and praiseworthy think je version kai clear ka kai clear meditate je about such things 9 whatever you have learned or received or heard from me or seen in me put into practice and the God of peace will be with you แต่ก็ภาษาบางอย่างอีดันgenerally ก็theพับตากเลยก็ว่า Philippines for when ปาพกแล้วก็อีดัน4 to 7ฮิลีกูไปจีก็8 and 9ฮีอีดัน continuation ในจีมั่มไล่ไปมีฮีงรุมเมกจีทุมจิละตั้งงรุมเสBible ลีทุมนักยังจิตารันprimary text ตั้งมาไว้ก็เลย subordinate text ตั้งมาไว้ Huey can text เรียกหังเสียก็ว่า8 and 9หินะ subordinate text เนี่ยตั้งไปก็ subordinate text ก็ใช่นะ important มาสามเนี่ยก็จะว่าแบบนี้เนี่ยคำมารักลีทุมบ้านะ primary text ปาจลี importance มันมีละ subordinate text ปาจลี importance มีให้มาไว้จีทุมจี danger จะ avoid สักไว้สักเรื่อง secondly อีทุมเนี่ยจริงหรือให้หรือเราจริงหรือให้จีอีทุม experience ให้จีก็อีทุมมีกับพนิงจุกขมจื้ออีทุมมีthoughts อีทุมมี mind ฮี check ซาละ alert ซาละให้พุ่งเรื่องจีเนี่ย discipline ซาพุ่งเรื่องจีเนี่ยใช่นะปอนเนี่ยฮิลิ command ซาละเลยฮิวอีทุมลีขมชุงขมท่าเลกิชีกับพาจี meditate ซาละจุมรำนี่มาจุกโลจีเนี่ยยังอารมณ์อาจจะอีทุมลีขมท่ากับพาใช่นะหังโลจีจีบ่เลกิชีเวียปงลีเพียวขมิวเวียปงลีก็ขังเวียปงลีขมจุกไซโกรีมิลิก็ตาเดินพังสักสิมิลิก็ตาเดินอีนังจวนมีไปแล้วแต่ขมจุกไซโกรีก็พาเนี่ยก็ถ้าthe universal noble truth อ่ะก็อินสเตรสง่ายจีบคิดเลิกจีทารันมาอีตุมิรินนี่มันไล่กี่จีก็เลยมิรินนี่มันจุกชนกี่จี truth facts อ่ะก็จีบคิดเลิกจีก็แบบอีตุมฮีริวราวันน่ะตายใส่อีตุมฮีโมเรวิราซะใส่อีตุมขลัดไรซะใส่อีตุมอาใครนักไรซะใส่ก็จีชูคริสต์นี่ตุมนี่กันมีเด้ออีตุมอาจีตาเดินดักเลยเนี่ยก็จี noble truth ไปอีตุมมันไล่ไปนี่ฮิปนิ่งจริงพุ่งเลิกก็จีห่างไป simple สไลด์ห่างเสียจีก็แบบwithout God we are nothing minus God we are nothing ก็จีstress สักไงเนี่ยก็อาจจะno with thoughts no with นิ่งจีคินoccupy สัตว์เล็กเลยคินpreoccupy สัตว์เล็กเลยสินาลปาลันก็ตามสิก็จีวิสินาลปาลันก็ถ้าจะจุ่มไปเด็กก็จีเปล่าก็จีนั่นno with นิ่งจี occupy สัตว์เล็กละโอ้มันนี่ก็ยุ่ยก็ชีวิตงั้นส่วนน้องก็ success สักก็เจนนะโอ้ no companions มันมาให้promotion สัมพังเจนนะมาสวดจุ่มไปเด็กสัมพังเจนนะเนี่ยยุ่ยชีวิตมันเลยละก็มันนี่ก็เนี่ยวิวปรุงลีนักเล่นต้อง obsess สักก็อีเทมอีมาช่วยก็จีวิจุกมัน自己เลยเด็กเลยมาเทมันยังนั่นก็เทนี่อีนั่นก็เทนี่มารักลีว่าอีทุ่มอีโกจิมาร์ไนเดออีหิมาช่วยอีวินเบสนี่ก็จีอีวิวกลุ่มลีพนิงเอาวิดาสมัยอีนั่นตุยคำตุยสถานละช็อกราใส่ยังฮิกท่าฮิวินเนเจอร์ฮิทุ่มลีเลยก็อีทุ่มเนาะอ่ะก็ยังง่ายบ้านนะว่าอาจจะมังอาจิลิเสียหายก็สาวิก็เลยก็ขณีportion ฮิลีทุ่มเนาะขมจุกวิกจีฮิลีอ่ะก็กันเน็กซ่าง่ายอ่ะก็นะว่าคิดเลยจีก็ว่าอีทุ่มเนาะเสียหายก็สาจิตารันอีทุ่ม hesitate มาสาลักเลยอีทุ่มเนาะ innocent สาลักกันเนาะเสียหายก็สาเลยเด้บริวารอีว่าขมจันเนี่ยมันก็ทุกข์เนี่ยมันก็มัวเนี่ยก็จีอีทุ่มหางกี่เด้อจับแล้วก็rally หางพัดกี่เด้อทุ่มขมจีมาเลยมันเนี่ย
ka itumna ning shergi ja ka ba ina se ha ga sa dam ni ikhmora ni ikhanga zan ne da confess ka sa da iwi wuklungli no wi wuklungli ikhanga zan ne gi ji deep down inside our heart itum accept salak tali la ji mashuki ji ya ani ji same line ni za tali la iwi khmora na se ha ga sa na ina ba go shog tui je na iwi wuklungli bit sa da le tui ji rai ja tali la gi ji ya itum nam raw mangale humble sala kind of ral ga confess sai I helpless sala khai mi ne itum nga zan la khai mi ne gi ka itum na khmor khama chi da na I thang me me thui gi ba iwi na ma shung me thui gi ba ta da ma thui thui ga nga ba yang jena inga zan ne de khmor ai nga pau nga seng seng la I wu klung li ba inga zan ne da accept ma sa ra ma le ka ba chi li danger ji kle ne gi ji hang wai itum we mi ren li ina khmor ai na se ha ga sa jena iwi wu klung li bit sa da kle tu yar ping ji alliance ha phung ra ga ji hangai glove 9 lipona whatever you have heard learned seen or even na phui hai sai ko ji obey sa lo put into action put into practice ji de le de pona hang da kleba itum the first Korean 11 we wan ji lik pas ran ana ida da hang kaya kle de imitate me just as I imitate Christ follow me just as I follow Christ ana hang kai le de pona bali presence da Jesus Christ li presence ai pona ba maram li matui da Jesus Christ wi maram li matui yang hang da le ba Jesus Christ wi ning thalo Jesus Christ sa da ring vai salo de itum le hang da le ne itum the same passage same book le Philippians 2 we 5 and 6 li kyang ji tharan itum na ki pasam bang le ji ba Jesus Christ wi character ji itum ni li pasam bang de in a ba mi ge your attitude should be the same as that of Christ Jesus who being in very nature God did not consider equality with God ji de le de yang Jesus Christ he brene ka bre aina equal side ana consider masam ne chi dele he ka tha we humility he itmu uklung li la leng yi he tha hi machuplo he tha practice halo gu chi ne itmu context li hang se ji ga ba itmu bri raw we now ne ka itmu bri raw we now masang ya masang yi mne ji ji le gi ji ne gi ji ne ji we ka klat pa na he tha we humility he tha we ham ga sang we nature hi le ga ba it mui lung ni ching li khai ji le re gi ji yang kala 9 we pi ji li an kyang and the God of peace will be with you ji de le de aru idum nam manga we je na mun la ga nyang da ga ba 7 we 8 pi ji li and the peace of God na na se ha sa je na really thanks you man se ha sa je na re ra u ching li khai mi kum na mi kum we ning na pham ma da khar ching li khai sang mi re ji de le de kala 8 and 9 ji li khwa ji da ran no we to come ji no we what ji Jesus Christ thalo humble salo jena ji thalaga 9 we bi ji li and the God of peace will be with you ji de le dia he can he separate masa bai mane ji ni he ani kan he akane ji ni yang you mirin your family mirin nan le in la ka tiao ko aka et sangai I pray we ni la conflict mak le maning ne disagreement mak le maning mane kha ini we lung ni solution khira pa ak je khigla ji ka ba mi akana ini wilung le akana hamsang ai ka ba solution jing li khai jing lang da rawi kha ka ba na hamsang re glo gi ba jin important ne kla hamsang re ba jin ring pha me jin ne hamsang re ba jin na abana ring pha me jin ya ne jwe sa me jin ne je ne idum la ma juk se Jesus Christ da da brene ji ka brene da consider masam ni ji idum la Jesus Christ na thiga mi mangai ni idum la awi bre wi naw sa khai ka idum la bre rawi naw masa ni mne ji ji idum ning li hai se hi ka thawi humility hi idum wi uklung li hai se Alistair Beck na hida da hangaya kle ya na statement at me ai Philippians 4:8-9 sow a thought reap an action sow an action reap a habit sow a habit reap a character sow a character reap a destiny itum na kimaju itum na kimadui itum na ki practice sakla gi itum mi ren ni kya ka important sakla gi li hangai da kle ni yang da itum na sia samangai na chamsa da 4 we 5 6 7 jana tangai bai kha chi partial obedience ne kala partial obedience ya disobedience ni jini yang shepshi dwe nang se ka partial obedience is still disobedience ki jini ka china itum ni ching ni khai ji ma mirror mare ma kup mane ka 8 and 9 ba ji le itum sa phung re gi ji stress sangai last sada
4 with 4 jili actually ngai Philippians 4 with 4 jili Paul nei da hangte rejoice in the Lord always I will say it again rejoice Paul na letter he chithi khi tharan situation ma thala khai circumstances ma thala khai atamli khi maning mani kha Rome li prison ni pam lo khi de kha na ring phalo ma thanlo gi letter hi kla riraw chingri khai wa pong ya nei Hina ki implies ha kla ji khaba idum mi tangmang ting khai atam jilila cho chang make up ge atam jilila brivra wi ching ri khai ji idum the experience ha bai ji ne chigda the experience ha ra brivra li ning ge shen se ha ka sa idum mi attitude Jesu Christ ha the humble ge sa attitude idum mi otsa Jesu Christ wi ta the true ji da ga bi idum mi rin ni experience ha ra ge ji ne brivra wi mak fa the sok mi ching ri khai ji na so na sai ko ru wi dung li le mi ching lu no Amen.